nisam znao sudbinu svoju pravu. Ali je danas znam. Pa ja sam čovek. Nije mi žao što sam gazio u krvi do kolena i što sam preživao crvene godine klanja radi ovog svetog saznanja što mi je donelo propast. Ja ne tražim plen. Dajte mi samo malo mleka i malo bele jutarnje vase. Ostalo vam na čast. Okupili smo se lepim povodom da na dostojanstven i lep način obeležimo 628 godina od Kosovskog boja, ali i da u neku ruku ukažemo na one kojima zaista treba pomoći, a to su srpski ratni veterani, njihovi potomci i sve organizacije koje se i dan danas, uprkos svim problemima i nedaćama, bore za dostojanstvo naše zemlje. U taj znak i tim povodom želeli smo da na ovako jedan lep način i damo malo i njim prostora. Pozivam gospodina Radovana Momčilova, predsjednika srpskih ratnih veterana, da nas pozdravi i upriliče. Radovan, izvolite. Dobar dan svima. Želeo bih da vam se zahvalim zato što ste danas došli i pomogli nam da veličamo ovaj dan. Ja kada sam se pripremao za, ajde da kažemo, ovaj govor, u glavi mi je bilo, ajde za početak, 28. jul koji predstavlja mnogo toga u istoriji na ovim područjima, znači od samog Kosovskog boja, ubistva Franca Ferdinanda, nasljednika, do isporučivanja Slobodana Miloševića, pa nadalje svako može ovaj datum da tumači ovako i onako. Mnogi događaji su bili slučajno na ovaj dan, neki su bili i namjerno na ovaj dan, tako da ovaj dan ima, ajde da kažemo, budi različita osjećanja zavisno od toga šta se dešava. Mnogo toga sam razmišljao šta bi trebalo ja danas da napomenem ovde. Da li naša saradnja sa Ministarstvom rada i socijalne politike, da li sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave, da li sa Ministarstvom odbrane, gde smo sarađivali na mnogo stvari, ili su to neke druge stvari koje su se dešavale u međuvremenu, kao što je bilo renoviranje tog spomenika ili javni toalet koji je za invalide. Međutim, ispostavilo se da ono bez čega mi ne bi mogli da uradimo ništa, a to je bez vas svih koji ste prisutni ovde i koji ste pomogli naš rad i oni koji nisu tu isto koji su pomagali naš rad, tako da mi samostalno ni kao organizacija, ni kao bilo koji pojedinac ne bismo mogli da pomerimo niti da uradimo bilo šta bez pomoći svih vas. Tako da se ja vama svima zahvaljujem na svoj pomoći koji ste pomagali i koji ste ukazivali i koji se nadam da ćemo nastaviti dalje saradnju na dobrobit svih nas ovde u ovom gradu u kojem živimo. Ja vam se zahvaljujem i želim vam isto srećan praznik kao i svima. Silni oklopnici, bez mane i straha, hladnikova šoklop i pogleda mrka. Vi jurnuste tada u oblaku praha i tad nastade bljesak i krvava trka. Poljuljeno carstvo survalo se s vama. Kad Oluja beše za Kosovo ravna, Kosovo postade nepregledna jama, Kosturnica strašna, porazom slavna. Kosovski junaci, zasluga je vaša što posljednji beste u krvavoj strani. Kada trulo carstvo oružija se maša, svaki je leše i svesna žrtva. Junak radi. A danas nama kažu, deci ovog veka, da smo nedostojni istorije naše, da nas zahvatila zapadnjačka reka i da nam se duše opasnosti plaše. Dobra moja zemlja laže, jer ko te vodi danas, taj te vodi, jer zna da si ti mati. Jer pre nas ni polja, ni krševi goli ne mogoše svesno ljubav dati. I danas,